हिंके बाहाय तंबाय खाजानि मारते किचिंग सं खाखाय नरबो जतना काम करंगना तंगना हानाय तिनि अब भिडियो हंगांके कायसा बांग्लादेश नि सिंगर पायल त्रिपुरा चिन त्रिपुरा हास्तेवा फाइ तंगो अकगना सागलायनानि बागै फाइमानि पायल त्रिपुरा बोफोर फाइनो फाया आबसं इ चिकनसा भिडियो नि बिसिंतै गाहामकेने सायमलायनाय हिंके बायब संदरं नायतनि इ भिडियो न पुलानि सिमी पाइथक जरा गाहामके सायमनाय पायल त्रिपुरा का खरकसा बांग्लादेश नि सिंगर ताई आर्टिस्ट ताई साउंड हैकर नै बस सिनि जागो बो फाइ तंगो सिनि त्रिपुरा हास्तेवा खाजानि मारते किजिं सुंदर पायल त्रिपुरा हिंगे तंग जतना बेलायखिना साजागो ताई बिनि रिसा मुरागो बेलायखिना खनाटक जागो पायल त्रिपुरा रिंहरनायखा ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर नि बरम गोनां मिनिस्टर विकास देब्रमा खाखायो जों दाक्तिना नुगै माने हिनै सिनि बखक पायल त्रिपुरा न दाक्तिना नुगै माने सिनि त्रिपुरा हास्तेवा फाइमानि फाइदिंके सुंताबो सायमलायनो बो जराव फाइनाय ताई बडिनो फाइनाय ताई बो छालाव नुगजागनाय ताई लुकुरो बय आबरनो सुंताबो काहाकेनो सायमलायनो सिनि मिस पायल त्रिपुरानि बखकटिना खुलुमखा आं पायल त्रिपुरा बांग्लादेशनि आर्टिस्ट आं त्रिपुराव फाइतांगो 15th, 16th and 17th of November Astavul Maidano Bhagavan Birsa Mundani Achaima Shalneragay Janojatiyo Gaurav Divas Palai Jagoi Tango So Tripura Haste Hapang Baitoi Specially Ano Faidi Hanai Shaharka Chini Khachuksha Honorable Tribal Welfare Minister Vikas Deborma Angfai Rachap Fainai I will be performing in Janojatiyo Gaurav Divas So Tripura get ready Khulungkha Jottono